شب بخیر دوستان عزیز، گرچند ویدیو را دیر پرداختیم. سحر ساعت 12:00 در مزاری قبرستانی شهر چخوف جنازه گفتن خیلی بچه ها را خبر کنی، خدا رحمت مغفرتش کنه. خبر چرا نواز ادرس را در اکران میمونم. کدمی که مقصد هم چخوفه یا که جنازه میخواه انشاءالله هم جروی. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه کدمی که در جنازه اشتراک کرد برابری یک که احد که احد اختان بسیار تان دیدگی است ثواب میگیره. با کدمی که اگر میت تا قبرستان برای گور کنن با هم خدری گرد چنه که احد ثواب میگیره. با هم خاطر از ثواب دیر نمونه. کدمیت امکانات شرایط رفتن داره روی کسی نداره در حقش دعا کنه. السلام علیکم و رحمت الله. اکای حاج قاسم همین خیلی آدمایی که خدا ترس بده که به پل به هیچی مرده موراکه در تاجیکستان روان کرد، خدمتش کرد. پروردگار امر خداوند نگاه کنه، خیرش قبول گردونه. از هم دل که همین خیلی آدمای خدا ترس بده که در حق کمبغلا یاردم میکرده و خدا کو به پل به هیچی کو گیر مورا یاردم کرد، روی کرد این مرده مورا در خدمت همین مردم تاجیک بوده. Rahmat emin oldu pozitif ki amda muamdi bana başka oradan kadar bana kapar oldu bana bana amca oldu bir şey koysam ben yaksın kul oldu ki rahmat oldu bana kayoman bana konsum hem yoğun korum kötü oldu rahmat ama sonunda Ребята, я сам с Фуджанда, с Ростова ребята, сварийские ребята помогли. У меня племянник, так получилось, это ребята помогли мне, вот раз в Москве привезли. Очень Хасим вот нам помогает. Все говорят, что платно, вот я ничего не вижу, только благодарю, что они помогли мне. Я только вот это знаю, бесплатно, я нигде ничего не платил. Спасибо им. Rahmatem yok ki hayrat diyamına bu yoldan koşuyor. Rahmatem yok. Assalamu alaikum baradarım. Bana hoca koşuyor diyamına amca bacho arasın. İsmini bacho yoldan kadar mı acaba ondan bu bana hoca oluyor. Koşu bana hamle evine kudasam beyakti kulu bana. Rahmatem yok yoldan koşuyor. Odamı yakın ki daha bu adam bu zaman kudam eden bana hayrat emi odamı bu dini yoldan kadar. Bana meydana maç olmak kadar o da bana bak hukum bir söz var. Bunu ben o sözün ki bana rahmetim o yoldan koşuyor. Ben minnettar olan başa